ma kwa ba bi me ba ye Attention TV se na de bi e hye mo ne se enema betwa agu e wo Ghana ha kwa de agi se bia na ye ni o man Ghana mu anase ye tukwan anase si station no chese wada ba so ye ntu ye na se moti ase de dan ne de ye nsempa ane nsempo ro ba be so mu se ne se na efata ba me se agrada won semba ye betwa gua akoda mu ba na de ade enti ye na ewie ye hono ma na oto nsafre se zentrofo mu ahe momra na afi mapie na afi beka ensem bia kyerem ensem ahunta ne nkoti agrada so wajana kom sem ni nyina gu nchen watogu enti se no wa be ye wosofu pon ono de o start from evangelist no abobo so a akodi difo enti ayawo da pepepe no wose ye mra yensa mehwe ensem obeye obesesa bosum nyina akotogu se kyira watitia so dija tutum ne ehun se ampa na ni abrese obeye onyame adwuma no enti no yesan ka kyerem ze monko so anhwe Attention TV na Thursday die ye bukata de be piem bia no ye de ba be so mo ti de enkohwe video no na yenhwe asem na edru baby ema prophecies ni bobaye ema se nyina be dia dance a akabeye na wotwem yenu am ye di Easter ye papa Francis Amoakwata first na so we na minimu ne Freedom Chapel only my babon say the prophecy beto abonten wasagrada onyankopon se me kan kira wo say emere na so se bra be ye na dwuma na bra meti sa prophecy no in fact epeme ma me kai na me dae na me dwehu na me hu ye say no ba bia aduru no emere na so se wo se me nya adwen sakira but na eye din se me free sa akomo adwuma ni mu esanse na ma ja akomo adwuma na che na enam akomo ne so ma akomo ni mu no magidi bebre manya sika bebre amami ajapade bebre amami enipa dodo ahume etina me gye hu me ho se na sadin ya manyen so se me jaya koma dwuma yi de to hwa na mani didin na manya no ho na mani dinyama bia ni manyachi but prophecy ni bae no ebomi hu na me tuana na moko eye me am spiritual father no wadi kaya hya me nkomo a na me ya madwen ya me ntanta na me ka che ne seja me hu ni se mera na so this is the time na oka che me se me ba sa wo be pa wo achi ni wafa Yesu dia e wo se me de wo start ewran kyerkyerem na me gitu mu ma ne de me hyase wa bra na me ya koma no dwuma ni mu be ya 1 month ni asam na me ken na de bia Saturday bia no na ode me ko hyedan bi mu na o kyere me nyame asam na ode me wura Bible ni mu na ada to sum yenu no eya Pastor Joseph kyere pa mu ka kyere me say nana samagie di se wama wakoma no wafa Yesu dia ajo ma ho kwan ma me kobo wasu na me ma me ho kwan ewo ada eye dwoda ema me papa ebo masu na oka kyere me se asubo ye chi no ensore bebre be hyase amane bebre e be hyase anche na social media nsensem e hyase esanse na etwase Yesu Kristo na wowu ema yenya ni wuo ni so mfaso but na wo say Judas eyi Yesu ma na bra me de me kra ma Yesu na me prince yankonko bomasu na ye bomasu wie ye pe sorry started say eba e mana fofo bia na menim sabe ne omo na mo omo dani wo machi kire me e ma nipa bia na menim sam aboa wo mo na me hia wo mo that time no omo dani wo machi kire me na me di so sako eye mia me sofo pani ho wase hwe onyankopon na eyi ni hu adi a kire wo na onyankopon ma wahu se enipa ntimi mwa wo e wasase so esansa wo hwe nipa wa aboa mu bebre sankrofo nas na adani omachi a kire wo na bra me boss no me boss joda ne fie da pepepe na ye di Easter epu yam me boss Monday prophecy ni beto abonten no ni Monday na me ko boss me boss ni Friday na ye di Easter ti ni padodo ano mu se me ko Easter nyina no me boss ansa na me ko na me ba ye no man take niam serious me da niam na me hu o mani so but na me mfanya adwuma ekosi eye nnene na awotwe ami wo madwumom na national security for be farm na samo mo kan ne say 49 TV stations